abusia fa mama akwaba we ayemi okay sana ena nwumre ye de ba mo nchen no ya ba me vim lady afia pokua na se de ye no sese ya wade bia na ke wo fia da ne ya switch ene ye de aba ya wada nwumre bia na tumi amakwa mo a Friday chese nkofo be se omkwa sete no ne ade no omonya kwa akoye we keeping for no ne ade nyina so atumi akọ esanse obi anim se nipa de ye wo kwantu wo atwe de du ho no ma obefro asem to obi so na ye koja oso koja no anweme mu adwo no ma akwa aba me wokwesa na eso ene so de lawyer for kukudam o matena se ama o de vim na o de atena se ene e be bie phone lines ntem now the questions na ba na ebusa lawyers me immigration lawyer ofi America no aba mo pese mo ko mo ye nkrata ama mo mabusuafo no ne ade no obeboa no acheche nsem ni nyina mu sa so na lawyer so aben lawyer we Ghana lawyer a onim Ghana na mo a abusuafo be he na de obi atum 48 hours na Ghana constitution de mai say untumi police ni untumi detain obi more than 2 days na undi onipa dem be 3 days ebi kwa na yire na akọ report so abonisum na bi ehunahuna na watia no na de Adom sunti mema ne bebre kwesuro ana akwa say bi a wo ba bi susu be ma bi ediwani ama say de wa boss toro no asa jiusika ana bi kwa won hwa wo ne nkwara no eno so wo case na de aba na ni nyina aka ana bi kwa wo ye adwuma eni na wo adwuma no wo boss wono aye ye nsan ye mama appointment letter conditions of service nye afensu so ko police wa ye nhwe ye ma kapra ye ma asempo bi kwa wa fa adwuma no ho akwa kopra wo case ana ni nyina ne ye be ma kwan na ye bie phone lines na wetimi afre na do question na ba na lawyers atumi acheche mama say dem make no me the vim lady afia pokua na ben ye me case ana ye de ebro no kam ko ka say ben issues we Adom TV ye wazo ye san de bro live e was 94.7 na top back clinic na techi bites ya papa o person onom sade anu aye ho aduro so wanim say enso ha aman no de ekọ body mu a enu na ma wakọdwunso amaman ne ne ma bone no na hyehyɛ okidi mu a wawe petim ne yesi gone too soon what a shock wanyare o enso na yare hye ho na unim na techi bites de deeper enti ne ho no ma wanom no responsibly ana obi enso nim say akwantu aye kọ ba nyina ne up and down ne abrabo mu nsam na adwadifo te ayi so ebi nam ka akwan eno ne ba bia nipa diniti beto ma Benin State and one say we are broche ni odi enkofa ma me so wo fa unue bi anhwe ya obedi usika ma na da na abusu amanso wo wuntumi kwaye won so na akwaye asem ma Benin Estate na e kanfo e de ama o mo beye onkrata nyina de ama no atua ne kakra de hian say obetua be 1000 Ghana na ode ato ase asase no mo kese kasoa ensawom asharaja na ohie nyina wo mo ebi wo no ma ubetimi enye bi o madam eche mema on number no otimi afom na no mo atwetwe nkomo mama lawyers akwaba ne nyina yemusa questions but onim ya numbers no screen no so tidi kan hwe numbers na sa e wo TV no so screen no TV no wa TV na wo hwe no numbers no so enti fra na fe question bia wo ma lawyers no na wo call lawyer ni ma 5000 10000 wa hwe ye wa so ba ya she rough ukra hu no na lawyer go on ni court ubetimi atua ansa no na lawyer no kra betimi abom pa che o eno de wa hwe yan so emi de o ma betna free nti wa frɛ na busa no nya abo chenchem ye wie na pen number na wa frɛ am the number no ama lawyer say good evening pa cho sa kwa abade wa de so me no na te Ghana ba say na wa pin paper o mu so wa hye yellow jacket e say CJ hu onya hwe ubetimi de akokot de yeah ubetimi de akokot blue say no normally ana commercial court commercial court what the blue akache sem de omo ya de mancha justice apol kra ne ya papa ba ko pay godfather justice apol yakopo sha say de bia odi echi na kwanchire bia na de maye say de ba de bia won't get it wrong CJ so ya mo abaso chief justice papa na the two chief justice ayenya wo Ghana hanum justice George Wood and justice Sofa Ekufu o ma che say emma yedi aniema animu a ya ade papa na judges ndo odwene se ma pa ye justice doche ono so dache ye be bona baso de mu odin CJ ye new system ewo ye court ade rwanda fo aye na ye di twa Ghana form po a see ya digitize ye court system CJ oyebi eti na o case court entumi nche na no CJ be hwese be adwuma ye te na fast track high court ba ya hye hu de e course bia sa say digitization be baba oya de yakopon sha wa jiwdin say yes e ma di ade ni ma but your first case ya ma papa bi o say one na yire e ware ya o say on na ware be emfie be dunum ne ade omo ware ya no omo nyina yese nkom bedo but eche na be ma so ohun so oba na do no ahode ni wo no so onkoton akekedo no be ma no enhwe fie wa ya boa ahwenkora ni omo nkora miensa na no ye oba no so ware biem onkra no kra o oba wa pake ne ma ni nyina akọ ena ode nkora no kọ a o say nkora ne nye papa ne ma
into a stripping bema of paternity no just what ye bema ni die free nkora so agye nkora na fi almost in nsem yetumi ani sa mani ye possible di kan menchia Ghana adwumayefo nyina omo joso na case we oba no nitumi bia so besa onitumi kra onitumi bia so besa na se ofu se bema na nya ne ma there is a way ubetimi akọ court say minim say aware na gu ana say den say enwu officially oye no ade ofie enya efro no but oba na sesa niam akọ abetena nkran bema na kakuma se o onware bio ena ode nsa akoma bema na ebusuafo eso bema no so ebusuapani so bema na mfa nkọ because nye say na egu aware nti akonkon ho nti oba na afrifie oba na afrifie no se nkora no nye bema ne dia nti ode nkora ne ko ode nkora ne ko oh eni se bema no watena se ache dodo o se by now ko odi nkrasem wa she a court action ase e dia akọje ne ma na bibi se hu baby ankra no oba ne nitumi bia se obesa so fu se bema na nye ne ma and they say paternity or okay paternity na they say nkra na nye ne ma then you let go now it means say ne ma na de omoko na me tie case ya it seems say oba na so no e bia o se ye hwe na adwumi kakra because hwa no asesa ne ne ma se oko o se nwa kakra hwa ebi soso na ebibi wa ase ampempi ne mema ya ne mompona twe nketekete bia na empina twe ne ade ne de efia on say se bibi chance ye kra na okoware a ye nkofo mu taware na chi se ho info ne taware na chi se bibi si a ukọ sa nkofo no ho ana asore mpanyimfo ana mpanyimfo bi e ho ekrom ho eko sama ko kache abusuafo ekire no oba ne tuko ewie no te se oba ne mame ne boa no obu se oba ne mame oso ni mo hwe ti omo ye so omo de omo jim so ankosi aga tina esa elite na meme de oba ne side ni mum na me kan say ofiti prekope na osisa ne nema okoye no I am thinking say bia bibi nkoye aha nti be ma no nko hwe ne manititu no nko ji omo nkra de so omu nim ba bia omo enam e wo say parents na hwe nkra nti also ohwe na especially nkra no ko ji omo ebe fie no hu oma setenam say ya na senye oba ne ntimi nyesa so be ma no ko la o cheda ko na free America mabroche o Ghana for man bi su yes apa mema ne bi su ye bi oni ni jaya no age nkra no de omukọ ebi wo kra na otumi ni omonye me ko Germany no mo yi bi ho no ma oni obi anyem na ye so makoton akola na ma obi na be ma foforo asan krata no nti oba no won krata nti ekova be ma na che so de age kromon krata ubetimi di obi ba komo obi sa na o se me no wawo akra ne nya oba say wo ka New York law there say you work for state ni nyina law say well America a country of different states but you were common team ni nyina have call another all the teams now running through it but New York and I'm practicing work and the New York law no say akola no you no during the course of a marriage by law no or you presume say a child of the marriage and to say obi kura na say body shame na ya wo akwala no wo mreku a oware onipa no nia oye ekun no ono na akwala no eye ne dia de tusumienu se akwala no mpo anya oba no no enso ye wo akwala no you hold yourself out uji hu gina ye se akwala ye meba wahwe no watu ni din wasan ne paper na du ba bi no no ba no beka se o akwala no kra anya oba because se wayi hu agina ho se akwala no eye oba akola no so agi watum se wo na onim as daddy no by law no akola no ye oba nti New York there you don't have to be say wo na DNA sebe wo na ewo akola no debi enya sa na tie nti oba na nyem na wo hia no na wo fa no so se be ma ne bi omuti ye to obo no mo hia oba no be ma bi abu no sebe kwase o so o mepe o saa bi onyem bo so me enso se nya hwe me wo amekata so ma ye se me na me ba ye wo akola no to be ma na so de ye ne ba yes enti sakola no se ba se awareje ye ba mu o be ma no ana se wo akola no nte won no wo ye require so betu acha support e de ahwa akola no na difference debi o wo be ma na akola no nya wo ba no o so tu acha support yes ahwa akola no if say wo tu hu si ho se akola no ye wo ba e na otete no na akola no so hu se ne ba no the only time wo betumi aye DNA ana so betumi approve akola no enya wo ba e ye ho ba ya
obema foforo e de ne ho aba se me ba beji akola no wa pene so se obeye DNA nse bema foforo kura ye se oba beji akola no na ka se me ware me yire na me me yire wu akola yi sabre na ye wo akola no na aware no e wo ho enti me nye DNA me hia wo onya akola ne ba eno pe no e enough defense amania aware ne ye dia na ohwe sa case we a senior council e kan ye no me ne nyadwen se ye hwehwe oba no etirimu kakra because enema ne bi ho no ma eye abofno enye ni nyina na eso ba etumi etena ho na o accept nti se edu ba bia o feel se aware no enye mana emra bia eni ho no ma etitire ne se otena ho na emra bia nso ntire se nkola ne ye ne dia ana se nkola ne ye be ma ne dia se court ehwehwe mu se what is the best interest for nkola no won atitire mu a baby ode won akono ho no mo sen ne tie se ho no mo ye esin baby a no won te e wo papa ne nchen a hwe nkyere so papa ne betumi akọ se me kwaje nkola no e de won aba betenam ho because me na me ye papa no e wo ye mu se ya mamre mu no ya na mema wo tumi bi but court mu de ebi ni obi e pepe oyire ni okun nyina won right no e ye pepe ko bi mesa bacho eyi ye friend say the lawyer can say as long as aware ne ewo ho na ye valid no akora bi ebebe mu ne awarefo ni mienu dia Ghana ha ye mra na sa na tie it is sana so ye kakra bi wo and your friend no rebuttable presumption. Okay, the presumption ne say yesusu se moti ho a ma wo ne nko ade akora na ye be ma ne ba but rebuttable which say unya evidence a ekọ se akora na nye be ma ne ba eno no court beji atum sa and the rebuttable presumption but no na say court because we say who are you controversy ba say okay say one footballer be there was an issue controversy ba na sa niam we na pie but me say the America for ne can say o say una ogitum say obey DNA na say onye say omama a footballer case na say New York law US law and kiyenye DNA nka kwara ne ye papa ne ba o da tell am te de nka kwara ne ne ma nko ntumi challenge tana kamera ne I feel say da bi ba what about say o da tell am te de onu be hu say obi aka bibi nti na o person o verify no o hwe mu a nkola no ne ya punish won because nkola ne ti ho no papa no pe ene onim say oye won papa onim obi a bi eno nti say obi ye mistake bi ewo mu a ense say de a punishing nkola no the best interest of nkola no eno ne ye hwe the best interest of the father or the mother. I see no na be so you point America for the end no mo nya adwekra because in any case no say me hu say nkra na me ma anaso mo nya me ma I can still choose to take care of them okay what you say but ya say obekwa akoti ne baby na obehwem na ya ampa sa ne abu kwase akese ye pa enya fine enya fine kra eno so no so interest nso nya on say o so hu say nkra na your man na say nya oma eventually so mo papa num so ho definitely obi na wo mo wa num so no nye ne obi na wo mo nti o mo so papa mo ho a o mo betima hwe o mo nti ade na o se chinchina ye for so say obi nkofo ma but we mother no back court onim baby papa o mo papa num wo so onim pa obehu and eventually say obi ho a abadaye na elo ko kan say omo ne papa na be ye ba ko papa ya show mo 20 something years the psychological we say nkwa na 11 years omo ne papa na be sa nkwa na agini mu no onim papa bi age se we ya afa de achi ya so yenko edi ene na enyo omo papa imagine nkwa na life nti o chena wo judge no wo ma order na fe wo be hunu say nkwa na commit suicide out of emotional way ya wo be ndey say yen mra no eno no sa na eka omo de omo ka na me so ye mra na me ne mra na ya adwen pa say o se hu titiu say ye o ma na say nya o ma crucial so crucial very very important the American for presumption is as long as our ye na e wo ho no en cry ye be wo mu say ye o mo say nya o mo ye by force o ma de enya ne sa minim say extreme ho baby yes tribe bi o ho sa and cry ye tradition say mra na ya minim sa but under the general law there say ufu say there's contention say nkra ne nyoma you can subject them to DNA DNA ne hu say
and pass your mama, then you choose say ubeshow man as on show. I think so no America for no emra back when they say Obano etimi fan krano eko baby a meaning say sana na cancel can. And that be go to me for right under this circumstances, yes. But the best interest of Ankolano, why not among Obani Bemme, why do to me? I think ye among what's it ye. Now, on say under the circumstances, best interest will be decided by the court. Or the Nimian Nutuns and yes, and Obon say, when the best interest are now winning. And yeah, where Obana is some chronicle. It's not any papa. I don't know, so yes, because Obamano say, and the matter said, the Obana so ma, Obia must have access to them cra. Sabi say, our Jaya crana bar. Ye, emrato home, say, Bia, okay, Obano. Faomo na ne omo kotena na hwe omo be man betua school fees ni ade ba omo ba vacation na be man no be to be chem ana weekend say US crowd omo ye ne sa ye ma be stay right serious Obana e de ne pemu afan kra na akotena baby Ghana ha de em say so bo me man bebre de bo ma no na broche kro omo ye say ye na omo age nkra na e ma na age nkra na bo from han mo esi bebre obi ne ye jaya osinkora na menhwe won eti bebre wo krom han mo but in US ne there child support payment e wo ho and so ka so won hwe won kra po ne nkwala ne ntena wo de otel baby but ye beji ho sika e de ama oba no no watumi de ahwe nkwala mo ma yem ma yem green fi say e mama sisi ema e wo krom ha no da bia because ebi mu nimu mra no so wo hwe matrimonial causes act na section e ka e fa nkra ho no se oni be mate aso kunu ni oyere kra na onhwe mani ya utimi ye petition court against Beman no so onhwe omo na court ahihya ama no afi obon se scale also de hwe nkra no obetua to baby na wakoje se be be make sure say ampa so otua ade woni ni Beman te dem yes it's there in the matrimonial causes act and he say Bema ja oba se menhwe nkra no de anabi wo kro no na tie on so se menhwe nkra no minimo bi a mi students ba ko ni kunu o se wa wo oba anti the first born your oba no sa ko wu bie wa o se oba odi ade wo no krom nti won te ase e bia oba no e na on pese e be ye quarter sema na obe hye be ma no se but wo mra wo Ghana exactly pata papio to ye de mra na ro se be ma oni oba wo na so fu se oba wa ko wo oba ana se meja oba nti menhwe no a ana even muti aware anim na say sika o de hwe omo ne ade no enkoyi a ubetimi akokot ama court aye nhihya ama no ama na hwe nkura no I see but according to the ability according to his ability nti obetimi aba court aka say court ye mi ni bi so de bia ho so we fried rice chicken that so analyze our lifestyle I say we say we make 500 Ghana a month but utwi Mercedes Benz. Wo tu kwan. Na wunye so Bema bi won mo ba court won fa ne Benz ne ma. Ni pe no ko tumi chem mienu ma fa pe ne kwana account. Answer na be ba court na e say lawyer na or there some no ba na so your investigation no to make catch court say onipa na ye ka say onye duma no. Eniema owoni na dwapade ni sika owoni. Enti yan hwe ho emfa ensusu sika ko a owo. Eno ne presumed income which happen in America so but the problem I had say aha no ye ni bibia abaka say oni akono wantua mpo a wo de kwakoji ni na dwapade na say ni bibi and to say America dey to meji wa dwapade including your passport you tumi dey to jail say child support pension crampo a enwu ye betie hwe pension mu enti bibia mate say child support ti Ghana for me money bebre wo jail wo America bebre wo jail bebre so adwane ebi abetena Ghana o mo nkobiem yes child support sakola na dictate crampo after say your child support order na ebe accrue until the age 21 say a 100 years cra sa Canada hon mo twen lo any ade na ya Ghana ha ne mani bi tumi ma mema ni bi fe obi also o de fa ho me amehwe me ma be ma no so timi ande onim se akora na o ye den a odi 30 kro ba ba hwe ne papa no wo yi nani nti wo kokokokoko ba ba hwe no to nti ene ebi a ye be ye oba no ho ade na ne ba ba ma onyini ya no okoware a no wetutu ne ntuma kwabrane ode nanim guase obo ne ho ani wo ne o feria kitikiti nani ase no obo obeje eso ahwe akora no the American say emra no ho
no say mmra no eno anya adwuma ma no e wo so obi na invoke nti man fan court yes fama nyame ne wanti ekuye Ghana ma fama nyame bressa so ya machi ekofie late eventually could have 15 crown upbringing sir Emma be brain kidney ni diabetes ni BP wu along the way the money nyini on benefit class and crown be no wu no but be man no so betumi age child support no so if your ba no ho be man be any America for there Ghana has some be di be man no ho embrama kwan say ono so tumi bisa party na ye bi oba ni o kan shi ni anamakola ni ana ye e bia nipa kese bia o te bia dorinando ana bibia yes eni nsem wo bia otumi de oba no kokote judge me so yes me na me kwala ne te eba sa kwan ne so a emra no e de ye fe na affidavit of means or de mumienu de ni nyina to nsane so ene emane bebre omo eni ska more than mema e bia motifie ne kra be ma ne de ye de na kata so keke so ban netua school fees oba na netua nko enkra na extra classes omukọ ballet lessons piano lessons nyina oba na netua eventually court ne be hwe saade no ohwe saade na hu se aseten a motimu de be ma na entua onhyeda ennibi enye se ontua oba onhyeda ennibi entua oba na obi e be hwe oba it's not necessarily say be ma na take custody answer oba na betimi atake custody na osan hwenkra no because oba na betimi atake custody one san hwenkra no ebi o ha ebi a custody o take na e ono ne choice say me pese me ne me matna but court ne nso hwe a usika wo no e chen be ma ne de betimi hwenkra no sin se be ma be hwe nti wo de fa custody na but san tua ehun ka Emra we ayedwuma Ghana na wa matrimonial but na pese me kan kakra kra ane kan because me pese me hu say mu wo case wo Ghana ha Emra we ayedwuma Ghana happen ayaju oba esika e de ama be ma so oba e bia o kan shi that ko to me kan 1 billion me de ko abroche de America de minim say ya to de bia mo ye esida kama de metante ono me ko dogs to me de mema na ye twe o ma say kese because on say under yen circumstances no dodo na mema na ne koba dan say na ne mesesa sachaye bem eno nti no it is assumed say bema ene hwe oba bema na hwe abusia eno ntia but say no enwe bi sisa nti ma ba akra be kan case bi da case bi bema no I file for divorce okay yes oba no was kapa say bema no eventually divorce na end na oba ni wuye bema no was entitled to everything a spouse is supposed to take. So no say enya fair because oba na owu no o create intention to divorce and san owu. The law should have taken a notice of that say mami waja waye ni kuma mu kran san odru court. Enti wu na waye ni yenye nwu no court wa mu waye ni pekwen. Ade na ma bema no anu ni nipa bone oba ndi aba court wo be ja waye no benefit. Na bi ko no kwa na ku no kra no san be be. Esida so say enkofo file for divorce as eventually omukambom and it could be one way or the other and so far as court no NC ni pise aware maguno because on the mouth to me self aware the onc ni pise aware maguno there he's entitled to everything that is why normally a court say bia oma file for divorce e bi oba no kra na file but be ma no esika someone anim sin oba ninti no ye ka say still onko so no more oba niska every month bia na etwa man enso bia no no aduane ma no onye bibia e kire say oyo but so far as say e won krata so say waware no ye begitwa ma enti anyway bani o case ya de bae na o say oyire no ko hwehwe no say the lawyer say kan what na fi ache dada na me pese me bie phone lines ntem na mo question say ye de ye kan say bia oba no wa broche e na wo ha man bi won ma ye DV visa lottery me kwa kwetana ma bobra kakra okoya be ma bi bie jaba akoma na wa ma da what scenario area ka me kwa me ma Ghana ni be ma uja na one day obekwa kofa ge na wo akọ no akonya nkrata ase me befa na ko nya me mom de ma me declare me nya de ma befa me na ma reso journalist ya bumi ada na ma beta me sim ko tena broche nya nkrata me de befa be ma obetena me wiase be hwe no
ebe ya won me be fa o ana me yare enka oh la mama ka oh the mama declare mama e ochia ai yesi e ma no mo ko che na me ma no bu atopa gitu ebi chom atopa mama ni nko tirim chia e de tra mo tra no nya adwuma unim guys wo tie si omo patro de unim share screen so numbers so for numbers so na ye mon komo na fa questions ni na brand lawyers eya no ma brabi so okopa adwuma ya man appointment letter ya man conditions ni ade odi asem na ko labor office oh ma fa madwuma mu ma me appointment letter kra adwuma ni se apamo omo right say e be pamo mo sa America sa na ye adwuma ho no mana ya ti se bi ni ye adwuma kra mu ni nkrata ye ko break man na meto as ma me ka say me okay sana and I'll share live Adom TV me okay sana ye ba sisi am abusia for some makwa babio still ye wo me okay sana so live e wo Adom TV so ene asempa 94.7 na ye hwe asem wadi kan na ya warefo asem said ye enkra ne hwemu ni ade ye nim say a common issue enti I am okay ye moye tim en discuss case enkrofo a omo de omo nsem bre ye wadom ene ye hwa ne atwe obia facts e wo se afre we ma na obi ba no obeka gudi kunu so obema bi so ba no obeka gu na yire so ye be frɛ the other person ne ebusa no cause baako for asem Bible cry can no proverbs said the original baako for asem so bu aten no sabi oniti nti we will not make that mistake facts they be gather from both sides but your abrantie bi so case abrantie na che say no yedma of fuel station bi watechi man omu discharge fuel no e de egu tank mu na epeja e na hye no wo yare o prime nkofo kwa na ebo no e no mundum gya no okoda hospital na company kwa man no na mom ne manager na no fuel station no ye atwetwa no waka na no manager no ansa benya problem company na ba be hu so no no hwe boy ni to mbo afu ana mapam manager no se baby odanye obusa owo case ana se oye adwuma o ana adwuma nim no opraye etede na se ma me bi ba atwo ba ya soma no so onkoyam spices ni ntos ni ade okono fa moto no kada e form santan driver no kro de moto no born no kwaso obetua enso no choba ona ne se on fesika ne mama me ne mama me ne chana na ne prano april kana ho amrawa nti lo amamusa papai o case ana o se fuel station so muntua neka manager no so hwe no so a suspended no o case pa edikan no yenko achire kakra na yewe then appointment letter ne demand what are the terms of his conditions of service mama an appointment but etesi yemfa no nto nchen no eniema odi ye adwuma ye demand no was it based on no sintobi enema asemi ba ya na from the year kan wa idea it doesn't look like it was a normal day say imagine say nka ye no abo na ade ne fa na ni so no de ko share wrong side and a page and only the blame ni bi beba no so but when the ohwa entisa adwuma ye no na adwuma no na ama no eniema ebema ne ho ebekeka no ho ama na ye adwuma ebe ye adwuma ne ye na afen no under this circumstance if be workmen's compensation say wo adwuma na wo ye adwuma no according to say ne also ye adwuma no na asem bi sin abato o say under normal say workmen's compensation there is an international law say krobia obi nti we ni say no e wo say sa na ye no na on take action on take okay it's pa aside of that no it seems as a the manager na adja to no ho personally say Debbie say nyama adwuma na nyama manager na dia adwuma na wo say ehwe no enya manager no na manager no so akonya problem adwuma na wo say ehwe no we say na wo say take action against the company ba shida ko Ghana ha na ye kan na lawyer kan de won take action lawyer for esusi e ba mo anya sika keto e na so won take action say ni nyina so ye disika na take action yi do obedenya justice no in fact, America they can't workmen's compensation. They can't workers' compensation. Oh, workers' compensation. A man so yeah, Juma. I can't work women's compensation. It is true. Yes. And yes, a very discriminatory. Very discriminatory. Yes. Workers' compensation. Not yes. Generic. Every Juma be required say obey workers' compensation insurance. Ebe cover obia or ye Juma ewo. And to say upra in the course of a Juma, we injury no covered by workers' compensation. I see. And it is a journalist, journalist for
upra on the job I was say adwuma no ema compensation. Yes, adwuma no na say ema. And say media me give compensation, say me give compensation on multimedia. Any ho na say a fiba. Na say adwuma no any enough insurance and as a one insurance there, then you were right say ube sue adwuma no itself to recover for the damages. In fact, most of the time, we want my third party insurance and so on. So, third party, then say, me ye juma wasuma me say me konko ye me de car no kono accident bi aba. In addition to say me ye juma na me nya sa pra no. Obi fufuro so eka ho na ma me nya pra no. Ono no ye the third party no. Enti whilst I may file a lawsuit against the third party no, still me employer no was said say one ube mame pay anameje and I said something equivalent to the pay na anameje kosi say I know America law na okay America law kosi say me ho ebeto me na enye very different from near Ghana ha no Ghana because a common law tradition okay and just say obi pra wa dwuma mu na say na dwuma no amma no workers workmen's compensation, which I still have objections to the name in there. And now, as a set of filing lawsuit against the filling station owner personally. Senior Kaya, no manager now, or no, I did to no so no the hospital bill. Hospital bill near one factor. And son pay an anchor or J. Our diction a bush for no so another factor. In fact, if at the end of the treatment, no. You who say why permanently disabled in a way, and also was a cacassias and care the man. I the man for because say what them some mammy a motor cobon boy yeah just where them to me near maybe and that's obey poor owing to me yet to send an obey antibo on my admission so why you disabled 50%, why you disabled 25%, ubi the use of your hand no is now limited to X amount of percentage. Na ya fear no one calculate amount. By the time I be do some year no, ubenya sika bumbi ede abobra and sana say what how ohubeko. Nti definitely abante case no senia obisa say our case and no yes our case. Obisa so say the company no will right say won be yi the manager na no Ediana. Well, ye nimbo ne kwa manager ne ye ntia ama onye na de. Ano kwa de mene no we afa ho manager ne so ne company ko kana. Nti no sa issue na ye two different issues. Nti adwuma no na nim ne awon ye but the manager ne ni ho no mo crampo a on file against the law case we ye case okoko to betimi awini. Obewin. On say we so no ultimately they call labor commission. Okay. Filling station. What they call labor commission? It's all about labor. Labor commission. Is there any union or obetimi they call labor commission? Oh, labor commission is not based on union. I see. Because I know issue Mayday no. Tuesday boss no raise that issue so no, a greater Accra regional minister Accra no cause private companies in Makwa mom workers no unionize it. But most of the workers because of labor agitation companies in baby omo ma unionize it. Did I person me clarification say no bow from going to the labor commissioner now. No. You can go there as an individual. Say do we be asem no e tu nipa back or company nim. Enye nipa ni nyina. You have to try and protect your rights. Interests. Enye others. Ebusia from patro mo de mo twa TV no so wo ayi question bia na wafre na webuse bia na wo de so te se workers ya asem ya ye kan e bia wo ne obi ye adwuma bi kwa wo ne ayi wo one or two questions na wo de abana ye de ato onum ye number so 0302 211 0302 211 701 211701 ntu betimi afre na ya boss enkomo no ultra no an say wo de aba na ya ka wa hanum just wo de busa general question abrantie we de no Gregory am won say wo case ena yedi kan ka enkura no e de so e ma be ma na yire no age nkura na boss so say enkura no nye be ma ne dia je say wo gi ni nyina free enkura no be ma no ensem ya go sister Kukwa good evening. Good evening, lady. What's then? Nyankopa na Adom ye wa so e. Mpocho mo. Yo mpocho ye nte wo question no. Yo. Lady, me question your come lawyer see. Me pocho ma work for 25 years.
Me were 93. Mpacho mo semenka. Yet on kapa. Na mi kun akwawar. Enya kumpo ye start abra bon kakanka krana. Wenye ska ye fishing. Wini bad ye fishing na aze. Wenye ska wenye ye damba ye twe. Akwawar me kakan ni buefu. Inti onyi lady na ekesi dan foforo na onyi tim. Na me meti baby a me memba. Weja mo from an egum feast pen also obuchi and so tue bi mpo a na weja 2015 besin de on ba baby a me wo teacher na enye BP me kada me kokot mpo a na me ye me hyehyem me ntumi nko nti ba de na oyede me ye ono de lawyer obeyi ne question ano anti kuku ade no obuta so onya BP o kasa kokot ya asem ade ba ko ne se na nsem hyehyia nkofu bi a omo ensusuye bi fa lawyers ho e o si yi sa ensusuye ni nyina free ti o shia me ne di nkomo ne ade o say eh minim say lawyer dey so expensive ne afen so no chese o kasa o be bakra o ma enti sa enti o betimi aba mo anim e na we so o case no o case pa so on say nsema o kan ba me fa Kwakutechi nkan Kwakutechi good evening madam mbacho boko dey Yeho Adom me ho ye. Ye da Yakopon ase. Pacho mami ti o question no. Me asema na me bisa no fa. Kan saying be ma no o se na ira asesa mofra no. Na me pese me hu se ntokwa bi na ba ya na ase hwe na onhwe mofra no nti o timi sesa o mo sa. No ba ne se o be ma na hwe mofra no. Na o de o mofra. Onhwe o mo. Onhwe mofra na nye sa. Sa na o kan e. Na o bre kro na o se mofra no nye ne ba. I was in crown all corner, no, in crown, come in your bearman in my. So, Miss Media may be say, Beman won't me see your barn call to Anna because I went in no correct. When Emma baby kunkum man or Ghana hand and as a phone. But I don't say a crime or penny. We are so bed them. But what's a Tiakuma, and you know, as I said, Beman, so Mukabi man said. No question be or so who say and the DNA crown on Bakwakoya. Kwakutechi, I'm say lawyers I can say no the obani new right so beka say be obi a woni ma so onye. Tina lawyer Eric Ochida ko che America de America crown de. Say mpedodo obani ono obani tie wa waye ase no. Say crown kwa ye wo yemba ananya wo yemba no mfa ho. Nti ano de aka ma be ma na tie so wo case also no di eche no court. So we fama nyame na lawyer ka say enye no lawyer to wasem na enti anti kukua onyi sa ade ne infinity court ho no nipa na ho nipa na omti say omu ye nipa te say wa ye nkum nipa o court eden ya na obekwa akoye o court a ye beka se ye kum e bi nsida ese sika sem na so na edu ba bia ya na me ka say district court no nipa to say anti kukua wanti ne ye district court you can walk in there go and speak with the registrar or no abetintim krata ama okay nti e doable call betimi okay to say no so o see be man for so long on man or it's cruelty so wa worry be account the say customary marriage which is potentially polygamous the obetima worry be account but so deny no say one be man e oba ahon keka ne sa ne man dey it's cruelty. I don't think so I know your cruelty. The fact that on man no chere say the marriage probably has broken down beyond reconciliation. We are to a wife who asede e wo say we to de wo de ho no akwari mienu a me deny me asede no say wo say oba me ncha na what be wo say oba wa brew umre yo nye say ho na aka dos ado ni nyina wo afodos wa do ni nyina mo ye jide ba cruelty no and only a separate grounds ye de agi divorce. That's the way you cruelty. Now, there's a judgment to be in it. Naira na 4 years, and you say court my judgment in a favor. As cruelty and as I said, not exactly as cruelty, but denial of conjugal rights. No, doesn't that amount to cruelty? And it's also a basics. I'll bet media filing for divorce. Case here, can lawyer okay, but manufacturing for away. None of to no one and not on any area. Now, the who I am so my name say TV. No be firewood. But no be firewood. Exactly. What mean go wine and finding something that you are supposed to do. Uncle Onya no, what mean go no baby? What mean go farm now be fat so you have to give it to her. Lawyers, my name say, and my boy am a tin same baby. And Tanti cook our case.
fakọ court na fe yentumi emu a me case na de besi anu say lawyer che da konya kopon ya de me besa to aso mo abroche nkrata papers ne ade mo yire no mo ana say afe na ukuru pese obefa okonyina wo fra na me de number ma na wakohunu na kasa na wa chel filling of visa form so kwase de ye no lawyer kwabna owusu mensa enso wa say big time lawyer kese pa ne abamu nyina waduru ho no uduru a o che ne bibia obema o wa ubibia o dan ina ho nsem e de ama abusafo de besi ane de aseda ama production team no ene omo eboaye enyina Sarah ene director emai ma obeni say state aye ka no so fra ni ama o number no akwa kope wasase e wo no na na techibites eso eboye chidom ene de brefa vim lady efia pokua yakopon ya Adom a yebehia wo achi na ya to aso me o case na ni